sicela ngam esibazi kakhulu kwi-Force Cars Girl siswami igama mhlawumbe abanye abantu abakwazi bagcina ngokubona lapha ngokuthi nje mhlawumbe umuntu kaMzo. Hayi igama lami ke mina nguThobeka ke lo kwi-Focus Girl lo shela umuntu wasemzini nguye ngqoyi ke lo nlanje ngamanje. Mzo mfowethu I'm very happy ukuthi namhlanje futhi ngisahlangana nawe and mangabe ngicabanga ngeke ngakukhumbuza uphuma stage ukuthi Mzo mfowethu mina nawe lokho isaqala ukusebenza I think I was doing grade 9. Kunjalo lo khuluma uMzo umfana kaDludlu lapha eNosuthu obizwa umuntu wasemzini la kuma video. Ya mfowethu kumnandi kakhulu siyajabula ukuthi sibe phambi kwama camera eNongoma TV kulesi sikhathi. Yes abafowethu uMzo lo uThobeka lo njengoba sebeshilo guys siku Dream Big TV show mhlambe Mzo mfowethu usithatha usibeka ngalomsebenzi wakho ukuthi wawuqala nini nanokuthi mhlambe ikuphi ukuhlosile. Yangihlosile ukubuyisa isintu nokuzivundulula njengoba sinjalo. Saseke siyasebenza sabona ukuthi umsebenzi wethu uyaphumelela uma siqhubeka siwenza abantu futhi bayawuthokozela kakhulu. Injongo eyinkulu kwakubuyisa isintu njengoba sinjalo abantu bazi ukuthi imvelaphi yakwaZulu nokuthi kwaZulu kwakunjani esikhathini esedlule. Sibonile ukuthi abantu kuyabathokozisa lokho kakhulu ngoba nakho umsebenzi ubonala uyatrenda hamba zonke inkalo. Yeah mfowethu Thobeka mfowethu ngiyakubona i-character yakho lapha yayashisa ku social media and you are trending ngiyabona ku Facebook nganganibona futhi umsebenzi wenu kwa SABC1 wow kwezinye inhlelo zakwamabona kude mhlawumbe usathu sibeke nge-character yakho ukuthi kahle kahle uThobeka usukenza ini uyintombazane enjani. Uthobeka kuyintombazane evuselela amasika kudala ngifuna ukuvundulula lento eyikhona kudala ukuthi kudala uma woshela intombi kwakwenzeka kanjani hayi esikhathini samanje isivele yonke into yenzeka lula nje sitholana kuma social media belula nje kanjalo ufuna ukunikhumbuza ukuthi esikhathini sakudala kwakumnandi kanjani kunamanje. Mhlawumbe Mzo mfowethu njengoba ngiyazi ukuthi ngiyacabanga futhi ukuthi uwena umnikazi weproduction ekuyona enza umsebenzi onzima kangaka and omuhle kangaka esiwuthokozelayo njengabantu baseNingizimu Afrika mfowethu and ngiyazi ukuthi igama lakho selisabalele and nongoma ngenxa yakho usabalele futhi nabanye abafowethu osebenzisana nabo mhlawumbe kukhona yini esingasho ukuthi singakulindela njengoba unyaka uqhubeka. Kuningi kakhulu siyabhala sihlezi phe kwetafula nepeni nephepha siyabhala abantu senzele ukuthi bakwazi njengoba kunjalo ngoba ungama episode aqhubekayo ifundiso zethu ke sifuna ukuthi iqhubeke ikwazi ukuthi abantu ibalandise lokho kuyiqiniso okwakwenzeka kwaZulu noqhubekayo kwenzeka nje ukuphila kwansuku zonke. Bafowethu I'm very happy ukuthi namhlanje as well futhi wena Thobeka because it's my first time ukuthi ngibe nawe la ku Dream Big TV show futhi ngikubona cabanga. I'm very happy for you guys ukuthi senize nafika la nifisa ukufika khona and ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayafisa ukufika la nifisa ukufika khona mhlawumbe ungafisa ukuthini Thobeka kubona. Ngifisa ukuthi mina ngoba siyi-Focus Girl siphinde futhi siqhubeka ngifisa ukuthi sigcine sila esikhona ngifuna siqhubeke futhi sibone okukhulu kunalokho esikubona namhlanje ngoba siyabona ukuthi hayi abantu bawuthokozela kakhulu umsebenzi wethu futhi bawuthanda ngifisa ukuthi ke siyanthanda nathi bafowethu abantu abafollow i-Focus Girl siyanthanda kakhulu sicela nongayibuki mhlawumbe ebuza ukuthi itholakala kanjani lapha ku YouTube na Facebook siyatholakala ipage lethu likhona Ushuni Wokiss Focus Girl Focus. Right it's a Dream Big TV show igama lohlelo sibine ngoma TV mhlambe ngoma ngabe usekhaya ngalesi sikhathi uyafisa ukuthi sibuke ungakwazi vele www.nongomatv.com okanye mangabe ufuna ama updates okanye mhlawumbe ufuna ama behind the scenes uyakwazi ukuthola lapha ku Facebook mawuthi Dream Big TV show kwinongoma TV www.nongomatv.com ku Facebook na ku Instagram na ku YouTube bakwethu siyatholakala mawuthi Dream Big TV show ngine Focus Girl team la eduze kwami and ade sibabone stage besenzela izinto ezimnandi kakhulu mangabe mhlawumbe ufisa ukuthi kusibuke okanye ufisa ukubalandele uyabhala uthi Focus Girl ibona yazi mafethu ngiyafisa ukusho kunini ukuthi don't go anywhere sisakhona la imicebo kwaZulu Lodge la siniphathele khona izinto ezimnandi kakhulu but siyabuya khona manje nelinye artist ningayindawo. Let's go.